Birta kela rado anaphan kardom pajero kardom non birta thanje bangsa mio jang terangpi non arjui cha birtang tonpe. Eastern Range Bukojan ang kangalong ingnam raikom saikya tumpen Gandipur anglia rongalong habidang narasu kilong. Socheng isi constituency ang kangalong rongasara tumaphan appointment alu kapajirpon. One man inquiry mukrok along kahumridang. Atijong ni paying ko ranir kebarni Eastern Range Bukojan ang kang Gandipur angli hansearong adunga rayalong ing namang narasu nini ni thoma prang pen ki dupusi rong soratum Eastern Range Bukojan ing nam raikom saikya tumaphan birta palisi ing nam raikom saikya tumta tong sikot pen adimaklong anpali dun pen ing narasu abang kupigo son pen ni kisu asonang thek longsi sikilang ponjiaphan Eastern Range AH lapen veterinary sai kamatum pen silang ponlo. Bonda kisugi mimi ang tek longsi Wildlife Rescue Center Borjuria long anse kilang pontu Japan anigang sampor pai plira achitima porpen dakpen barpon. Bonda ningduk mimi alam mabangki sikilang pon boma porahut toware bengpen ingnara so chithea vedat lopusi ACF pranap terangpen ningjepon labang so saiki klempon along Eastern Range Bukojan ACF pranap terang Ranger Nixon ronghang lapen Arya sang huatum lapen ronga soratum pen cerap chetudun pen pinyadap apor ki thitang ingnara so ingnama jo ponsi piponlo sangti dipen projen terang Karbi Longri Abirta patumi Nilito mapan nag forest range officer long dum staff patum han phone nangalu do la rong sarpen na engul bosti po arong long pen han serong ko si han asila sorong ben answer ko dap ko nanglu si nito staff man han no dat arong long ijon inara so dat nini ne thamen kan theng rong do rai si loko si inata chulong lepen na so tumreng hoy san ko sinang thang na sila so arjulong lopen ni tum start tum baji sira chitin malong apor dampen barlo bar sira pali damno arong ni na sira dampen thegam lo na so ang nara so dan lo lapen ang nara so bang ke chulong lepen arjing hoy mat chungkreng hoy lo lapen asabo la sama akue aso angden lo asabo ke ring so son dolo mande fracture son thekong la pen masih la sabo komjuri hoy la si lanak ni tu stop tum la kado be na pen stop chelang si la pen rong sor ben cherap si bangsong nar phan ako ke pa mi thegi ba la veterinary doctor to men ke palangi phan da range officer jong track pen wan de lo masih wan si ladak veterinary doctor nunghan da range officer long si palang lo peni medicine papilo sedame la sopentame lahan improvement made kimi bang themang thelong odet amasi netum mathathulo hodak rescue center wildlife rescue center borjuri longdo nasi hodak si netum dak rescue center an si ke poni pani tum jisiglo nasi la sopena la sopthak si nitum ada rescue center doktor domena cingkilo la sara tumta wan lemai polo ajo an pale namlo setame ningdu malang the la somnar hala kecu long leba la so keso pene doko masi ala suara bengan si ela dak jitu borjuri la so rescue center an lelia ko si suara beng si achi thiam delo amasi nitum hoda kapal lege pale delo setame hala tumta la ke thielo la so anar ga belo masi achi belo masi ako ya anar bangke ako la tum tuman chepon thune na busi ako ni tum da kitang anar bang ako da rensan chewan tu si pini ada prang si ni tum la da tum reserve arlo si da Bukojan reserve arlo si ni tum pinam dalo la ponchalo
Karbi Longri Longri la silada kido khaibarim mati Karbi atum mithang arona tengpen bisar kindar Japan kedamtang 1954 aning kanpen ron pathik ponlo la so puthak non KEC kachari bomatum pen bor iponsi la so sai pachun ponsi ronga saratum mithang arong along asona sonalam ki ka bisar Japan jakong chilong ponlo la pen ronga saratum phanta prek jam hawaralong rong chumayalu keron pon bom masonsi matijong ni phai inkoraner kebarni nijang Karbiang long socheng MEC constituency ang kangalong kido ronga saratuma phan hamren multi building athengnu along maing ni pongsi ronga saratuma phan rong chumayalu bajirpon bangso mayalong socheng constituency ang kang ronga sarbang pharo ge thompen bang pharo isira thongkebra sirke batuma phan rong chumayalu bajirpon lo labang solong ronga saratumpen amit hanga ronga mi karaphan kosonsi ka chelang ponang jima pupen chenglok asonason jethan chimumpon bangso rong chumayalu keron ponam mayalong aluhia manpen MEC het singrong phar vothat lang swemel irup sing teron socheng VDC chairman Joy Singh Pro abarim VDC chairman Roman Pator abarim hamren municipal board chairman Krishna Sharma lapen pinang an ke thigiding atung chitong nungsi ingsam jin pen mai pachun pon hamren pen rai kombi Karbi Longri Abirta aprangsi pini dak rong sarapan nitum village council labangso methang sola jong kachari labangso appointment letter kiron on long labangke lituma CM Dr. Turam Rohang lapen dak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang litum kachapadu pon lo lasi dak bangke nili homosi kaddu be rong paru ke thombang do setame pinia bangke rong paru isira rong thong kera sirkep apayan sinang le chorang lapen nangeli jilang dolang lapen jahaka rong bangke mane hala sensas hot kapuri donde athenon karbetum ke kimi rong cheseng dogok lase alang ni tom bhajamen ni tom ke pilong aje phonsekrem pon bom lo lapen labangso ajakong na pi labang ele tum dak 6 schedule rona teng lo 6 schedule 1954 la 18 November hala so ile tom phan nanga panong pilor labang so kachari mithang rong ru kachari ajakong lo ladak aron kapathik pon si hala so rona teng ben si ile tum Karbi Long Thomas Council pen 6 schedule jakong ateng ben si phini kaddo ko we arong sa dame chechari chetalom ponong po bisa kita kaddo ko we ala panchayat tanona panchayat bangke daga bangke ilitum 6 dolong nan pos ne daga ilitum ke mithang Karbi atum ke haku pentame mithang solajong nim rokom bisar kidar dokok halaso bisar kidar teng se klem bon podak ilitum pinpo lapen habi lapen rong asar long halang litum komiti bang sirkep do alang litum penambong bangsi chingwai chingsai po lapen bang sirkep long bong ne bangke tek muchet sonsi pinang po ketok elang lunang po atheli tum Karbi tum ke haku penabangke mane ketok mane record ka veda jonia ki sihini ka tora dokok lo setame non labangso pini letum laso seksidul laso jakong pipina bangke letum mithang kecok ce ma kelang cari ji halo hoy arona tame dak arona lu pidun krai lo bang puting dong sarma halo so tengsi alang letum klempon thong kare sirkep an rong sarama phan pini kana government pen Karbi Long Thomas Council pen dak socheng consensus angkang ronglong lo la si pini pen bangke government recognize pa la tum rong along ki claim ke dam ni kaddu ko bila dari si arondo da soro na teng pen claim pen si rong ru kejelang ponjia phan ka pangthir ponjia phan la pen government pen pini sonse pon lo panchayat pen da traditional so gachipre la ke 62 ponjaya alam le de ji la bang 62 long itum rong ru ko chari pon da khabi do pin pu do rong sa do asa recognition phan si government phan pusi government tum la so pa alu bang pi wana jakong ti pon la so ta so ya kom ke hada guideline do guideline teng pen da po rong sa tu me thang ke klem pon dia ja kong an ma bang ke la guideline long se da so teng se klem pon na kedamtang chiklujonia prang mukrokarong adung ingnam raikom sai kya tum la pen theng pikang huat tumang bong kache teng kheng ajok bang trok bang phuat tum apran dam nanglo labang so puthak ahoka kang sai kilong jiaphan lapen ahoka lam ka chini pa me jiaphan Assam government pen one man inquiry commission biponsi matijong ni phai inkoira sirkia barni retired judge Guwahati High Court Rumi Kumari Phukon mukrokalong an kahumridang
Non puthot public hearing tami padu ponji. Halabang so hot hampang song la pen mukrok arada tum tami lam thi chipi du nang ji pusi. Rumi Kumari Phukon pen pherang kya thengno than pon. একচুৱেলি আমি এইটো বস্তুটো শুনা আৰু দেখা দুটা বেলেগ বস্তু না আমি যিটো পাইছোঁ ৰিপৰ্টত এতিয়া প্ৰপাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'লে আমি বুজি পাম ন কাৰণ ফেক্সটো নেদেখি বুজা আৰু দেখা দুটা বেলেগ কথা সেইকাৰণে মই চালোঁ একজেক্ট ইনচিডেণ্টটো ক'ত হৈছিল ডেড বডি ক'ত পাইছিল এইখিনি আমি এতিয়া ষ্টকটো ল'লোঁ তাৰপিছত আমি অন দ্য বেচিছ অফ এভিডেঞ্চ সাক্ষীবাদীয়ে কি কয় তাৰপিছত আমি কমপ্লিট ভিজুৱেলাইজ কৰিম পিকচাৰটো এতিয়ালৈকে আমি একো ক'ব পৰা নাই আমি চালোঁ কাৰণ নচোৱাকৈ বস্তুটো বুজি নাপায় আমি শুনি পাইছোঁ যে আপুনি মানে সেকেন্ড পাব্লিক হিয়াৰিংটো কণ্ডাক্ট হ'ব হ'ব চিয়'ৰ এইটো কণ্টিনিউ who will be invited on the day during the second public hearing? No, second public hearing, anybody interested who can give a concrete information about the issue before us. Only that person will be invited. No, everybody need not to invite. No? Common people may not have all the say. There's people who are concerned on the issue and has direct knowledge over the issues here. They can be invited, they can make submission, memorandum, etc. Nothing more than that. It is not that every person will have to record their evidence. Okay. So those persons who are directly have a concern about the issue here. So we'll discuss everything. The government has directed us to take stock of every situation, each and every situation. So we'll take stock of which is necessary. So one last question, ma'am. Actually, according to the land demarcation of 1951, our Assam demarcation is more than from here 1.5 kilometer. But still they are claiming that this is our land. That is the Actually, issue that is we now decided on the basis of documents, evidence, and all this official records. We cannot say anything now at this stage. We have to verify all the documents, na? Okay. Government record and this actual picture, everything. Obviously, record and map will go. Then we decide the issue later on. Not now. I cannot make any concrete opinion at this stage. Okay. Thank you. Labangso kahumri damalong DC, DIG, SP, DFO, Southern Range, Ranger IC, Protection Ranger Sekaring hi, KSA lapen kaprek hampang song atum chitodungsi, Karbi Longri Abirta, One Man Inquiry Commission, Retired Judge, Guwahati High Court pen, Rumi Kumari Phukon aphan than pachinido, Chirikindeng pen Rensing Teron, Karbi Longri Abirta. We are very much appreciate to the Honorable Retired Chief Justice Ma'am to visit in this very particular area. Incident was happening last month, so we are very pleased. We are very and we hope that we will get proper justice. So in this regard, with the Karbi student associations request both state to maintain peace and harmony, so that this very problem should not create a border issue, because this land belong to Karbi Anglong, and according to the 1951 the government notification, it's belong to Karbi Anglong. So we request the Assam Gov, especially the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanto Biswa Sarmaji, to solve the problem immediately, so that public people of this very particular can enjoy their life very prosperly. So that all. হয়, এই সন্দৰ্ভত মই এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যোৱাকালিও আমি মেমক লগ পাইছোঁ, লগ ধৰিছোঁ আমাৰ ডংকা ইৰিগেশ্যন আইবিত। এখেতসকল আহিছে আমাৰ ইয়াত ওৱান মেন ইনকুৱাৰীৰ কাৰণে। এই সন্দৰ্ভত আমি যোৱাকালিও এইটোৱেই কৈছোঁ যে আমাক এই যিহেতু আমাৰ এই মুক্ৰো এই ঘটনাটো বিগত আমাৰ ইয়াত যিটো ফৰেষ্ট আমাৰ ইয়াত গছ গছনি আমাক অনিষ্ট কৰাৰ উপৰিও ইয়াত বহুত ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত অনিষ্ট কৰিছে। সেই লৈ পেলাই এই সন্দৰ্ভত আমি যোৱাকালিও আমাৰ মেমক এইটোৱেই কৈছোঁ যে আমাৰ এই জেগাখিনি আমাক সুৰক্ষা হ'ব লাগিব, আৰু এই ভূমি আমাৰ একচুৱেলি এইটো আমাৰ ৰিগাৰ্ডিং আমাৰ বৰ্ডাৰ ইছ্যু নহয় সদ্যহতে, তথাপিতো আমাৰ ইয়াত বাৰম্বাৰ আমাৰ মেঘালয় সিফালৰ পৰা বাৰম্বাৰ তেনেকুৱা দুষ্কৃতিকাৰী চোৰৰ ৰূপ লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ লৈ পেলাই আমাৰ ইফালে কাৰ্বি আংলং তথা আমাৰ আসাম সীমান্তত আহি তেনেকৈ বাৰে বাৰে আমাৰ ইফালে প্ৰব্লেম দি থাকে, প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰি থাকে বৰ্ডাৰ এৰিয়াত। আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যোৱাকালিও আমি মেমক কৈছোঁ যে আমাক এই ইয়াত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা হুলস্থুল পৰিৱেশ আমি নিবিচাৰোঁ, আৰু আমাৰ ইয়াত বাৰম্বাৰ তেনেকুৱা মেঘালয়
ফালৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত চুৰ ডকাইতি কৰি পেলাই আমাৰ ইয়াত সমাজৰ যিখিনি নিয়ম যিখিনি আমাৰ ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি নৰ্মছবিলাক ইয়াত আহি অনিষ্ট কৰি থাকে আৰু এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ যাতে আমাৰ যিটো ভূমি মুক্ৰ এই মুক্ৰটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ হয় আৰু এই মুক্ৰৰ ভূমি যিহেতু আমাৰ অসমৰ ভূমি আমি একেঞ্চি আমি মেঘালয়ক দিব নোৱাৰোঁ আৰু 9 তাৰিখে মেমে আৰু ছেকেণ্ড আকৌ এখেতসকল আহিম বুলি কৈছে দ্বিতীয়বাৰ আকৌ আহিম বুলি কৈছে তেতিয়া আমি ফুলি আমাৰ ইয়াত ডকুমেণ্ট সহ আমি মেমক আমি এই ডকুমেণ্টৰ গোটেই হেৰি লৈ পেলাই আমি মেমৰেণ্ডাম এখনো আমি দিম বুলি মেমক আমি কৈছোঁ Pina Abirta lang si Kang Tonsalo, Kardong.